an wale shanka wal joka pai badde kurun kina dangro idiyan dangro de bakal bana ler titi bana kalinkal bana ruac ka kui look Dr. Riek Machar kana kui mala medane cha tain ke 2018 peace agreement me cha tain Dr. Riek Machar kana self ke mayardit angu me pen mal ke angu mi self ke mayardit cha ka joko jamo alogo jeno tanya mal ka jara medane tanya mal ken Dr. Riek Machar ka chicken agreement chicken time cha gore bongni ka cha ngach international community kanai kondiale international community michigan warga chicken time agenda la kan jogla kan aluk ko kan kenede take principle michigan war chicken la gur kene jenen yen Dr. Machar ni aramimo mangat international community ka jene nogo were wiki juba gwan mitele jaditin tele jiram de jaga amani yen yan ke jamen tama kendial ngajen wo ke political motivated ngajen wo antik de amani yin kendial de tega ted international community ko kenete konde tain kamal ka jen report me ba binete nganaken te dong te ka doubt ko nguchi Dr. Machar chewere wiki juba jamo dong de ken doubt ni ken de ken kapal kata dana bel ken Dr. Machar ka jeno Dr. Machar jen nongre ka me karwade mone ka ngai ke jeno Dr. Machar chelet karwade ke win mon chero roi karwade ke South Sudan ba chai jek ka bom ki ka kor South Sudan je ke dialogue ki ka rach kam kum na dangro kam kum South Sudan ken kum Sudan ka Dr. Machar jaramanyam ka reality ka kujamoni gure ni principle gure no motin kone cha yapin amiti ka doubt ka jeri por me bimda le rode bi ngach akan kon we mi ami jirami judit kan Nuer Online TV channel ka ken subscribe ka YouTube channel dum Nuer Online TV gorno jin be subscribe kami keni Facebook page Nuer Online TV page ka Facebook me ken gorno jin ana bi Facebook page da bi jogor ko bi LÄÄR ti bi kan chamala shipkaji gwaza da dan pai ka bridge kenyam chana mandana chituo gwa lok chana jeli bu kon kula we katin kon malte kon te chalat rai wi ka katum selbi ke mi yadi kana Dr. Machar ka kan woni ka te kon te cha yapin ban kula wetan ko ngai ke jene diala no lukan ni Dr. Machar jen a politically motivated no jene siasa shi o te ka dwar Machar Dr. Machar do no adwa mi mo yer selpa kin me yadit yer na mal ka jen banje lin ka jen report mene gwan lokan koru da barodien te ka jo Machar kiron Machar anetin konti la defend lawyer Dr. Machar nilumu loka je la te ka defend lawyer ka bate ka prosecutor ala prosecutor kanetin kontin gwain karan ko chedwer chelat defend lawyer kanetin kontilat ka jen ram me kane dwer kane jalat barudin kula dak ka evidence ke ka kwaktin yudo ram me chedwer chelat ki ram me kane dwer kane lat beneti kon la prosecution bika ben ka kwakin ke evidence ken bikan ka nyut ka code beneti kon la julok bikan kanen ka bakan envo aneti kon la defend lawyer tin chun kel kanetin kontin cha gwanyen wo chika dwer chika lat kalugan kori de barodien shine Dr. Machar la defend lawyer chika rwach chika la do nena gone no bane allow ke bane jako bine kamrada bine used ka kwi evidence tin kon gor keno ba use ka gwasentin yam kana bi ka audio kana video bi kan ka record ka camera dien ashima camera SSBC ke camera dung prosecution team chikan kula tech mai kon di alne tukle men yam me chalat me chi dag ma chachi teje no gorje no ba ka record kentin kontin lakke ke testimony de gwada dan with testify tin ka shangi dane shashing ne je ka kwi mala kan dor kan do be dane wadeng na dor me kap ke je ti dial to be kalat kan do be dan en
pen malo bere wike so Sudan te dial to ne kan le ko no ba kala che ko la do ne na ajana gore jeno ba ka document ken dial ano ba ka document adwame gwa ko nyo de jeno tel me ba witin ba nga jeno dagma char me chalar jene mi magwa ke mi je kan dial biga tika video tape biga tika audio ba ka link ka ba ka gwi kenisha jela de jojo no ne me dere netin kontila researcher dere ka lok mi che tika court case do dien mi che to ngai ne je gwa no ne Dr. Machar is ready kone ka gwaze da ne ci sulke mi yadin me che court to kai 2013 gwade naga ne tin wantin ka kwiko chala do ti ko in kwar mi de lat kan ka minan gwalo kan ka miluk even sulke mi yadin still but ka Dr. Machar a chance ka jaba no be ba ji look ke ba raje George rumete lugo dien mi choto ba cha very easy ba cho kan ni ngaten ko ni chalat gwalo so cha ora de ka choro prepare ko runga kelu gwadan tere tijen naga gwase dane yan ka je ka chanyan dangro bakel ka pay dok ronkin dangro jan dangro wi diich ki dagma cha choro ale kanu ngume balar ajen yeb ko men tamene dial no de mandana balar gwalok ba jilinga ne dial ko kana ne je ne dang wante cha tich chikana de naire no tele dur mi chikana lat ramadijen a kwar ke first vice president Dr. Machar ajara mandan en bimen la rode bi la te George kana me jake kum self kem yadit ko bikedir le mu balado Dr. Machar ko ne me che bi pe karwade ka taye dana yan kenije ba we ka jan peace agreement cha yar appointed self kem yadit telembe kene cha nyot ko kuje moni dwal netin konti kelke dakmat ke self kem yadit no ngum bro de lat rei loko dana balat ajenen yanan tama to delay menteten mi chikala no ba bika video den bikan used ka court chikane den kon tila prosecution team chikan ka gwany de cholo goyni ko chine de kon la prosecution team chikala no kan tele camera ka court min let recording ba chala de jojen wonena re court ka tiga camera dangro anetin ko tila defend lawyer Dr. Gary Raimondo Charwach George chala de wonena a general look te camera dangro tin a general camera kela mo dung SSBC South Sudan Broadcasting Corporation a kan te camera kela shawa another camera dung 19 contila prosecution jana chalate defend lawyer the prosecution team kala do no kanata ne camera mitrejemo kala chala do ke camera dangro tete reduel tege jere duel dan en loko lukten alola kan kare ko ni chang ci kan kula do ne na kan defend lawyer kan go ne no ba camera da ba jera san gwazamo ba jowo dana balat Dr. Machar ba jere court keje chicken SSBC chicken ngat ka chicken prosecution team chicken ngat ano kan ko na de ko de kan lat ko don da jojen wo da take mu de kan halta ke da take mu de kan wo so kuje mo chare ko mo chaje to a defend lawyer Dr. Machar na me chana tokten cha luk chaja kap ka changwal baro ka pay badda ko kin dangro wi jandangro bakal mu nyodo don da la jelat banne mandana baolat wini mi ban joling ngode kan ne ko la judge tin lokuluk ka court tel mi chikan lati kala yeno balu balo je shangwal baro lere shi che te ka delay mene kanin dang dok de kan Dr. Machar kana tuk de kana jena lep right now na ku recording latke mi de tok ba de la je gwaye a lelke ni nga camera dun kana audio no kun ba na mo ba jala tekelo why nguti le ngullo ko jammo ane self kem yadi no de recording de jalat na mo banjo link ano ke lugondan en ba lu ka jen shangwal baro mon gwasame man bana wetin jena medan me tan kamal ke 2018 peace agreement don gurien dialte ko ne lat karodian me cha peace agreement cha tan Dr. Machar kana self kem yadi te bon to goal ticket ke Dr. Machar karwade te international community ticket me cha tan jene cha tan no ne bu kuma South Sudan betike power sharing mo me cha tan Dr. Machar kana self kem yadi
power sharing jene maluda baram kel bakan kabona me balas kwara baram dodien bakan kabona dodien me balas kwara bana mo chaje bi yaranga self ke me yadit ka kor ke me cha na mo chaje tan na mo kel mi sha yar ka principle ke mote konte cha yat pin te yan ke ne mal 2008 peace agreement me cha chala na mo chala no betika power sharing chwa gwar pin chwa kel chwala de wonene bana ruac mishal ke transitional government jene kuma milimi jenten ka gwata mo transitional government ta ngeje ke 2018 peace agreement mo ano bedetin bana kula guide ka wona ka kuin kware men mi election cha jela yom cha kwer gidi cha kwan ba transitional government ba chu wuch ka ba din yala konten wana mo ba ka wuch but kana la de jojin wodi sorry kana yes kana la no te ka ngote ba wuch ka ku election ka te de cha ya pin ku election ka point ki ku kwar men yam jena chala da wona ne ko ku kwar ba kula tuo gore je no wikele ba jagang ba security are nyimin ba jalat jena cha chula da wodi kana ba de ni ba kamat ba de ne kan kana mat gore je no ba ka trend chwa necessary unified force ala unified force chwa je gore no ba je trend chwa na ka containment sign ken dial wa kan yitin de ni aspelayo de ni asaspidia de ni bone dial de je shaling gwase dan mela kone topke ce tege bongre mi ditokten ku misal ke mi yadit ce ku mes filayo de ni ka te chala gwa kel chicken ka moy ka kon allo ami je gane me dan mi shore lat ta talk indication ko ci sel ke mi yadit ce mal ce de gorne to da kan char da kan char chabele en go ngum ci kon ci top ci kam de ni to man yam jenen de inde ko de kwa train la de ni South Sudan ka dial so tel rami modeben me de me ni de ni ka ne dial cha paron gwate dan na mo chote kam ton britain me chi dagma char chikan na green wo ba din ba train chwarode dio de me shalat chenaro ke ku population census ano ba ping na ba je kwen akan kuin kwar kana to chenaro ke permanent constitution ala bongone man ba tuk permanent constitution ka ngoten konte bana but ka kuin kwar kan dial kon bala rewi ke Sudan ko tel which me de election de jalat etel bongone ka tel win mudero de yen etel ngode shay ti chayat pin te ka report me chalat gwaseme wa kuma Sudan te karuni sho wal baro tel je bongone aje nana chalat kuma self kem yadi den tema wati gurun wal bakel te tel bongone ki permanent constitution me chalat ko lok self kem yadi de self kem yadi use ne tactic dum Sudan e dan kan use ko gwase dan namo akel Mechina agreed ko Binach Chonkel ke 2018 peace agreement to international community to kan teje no bi dakma char ba were wikum ba were wich kajuba mechi go dwal gan selbe ke mayadi che selbe ke mayadi jogo no telerik ba we kajuba te jogo telerik ber kajuba ko mechi are alaka ke chugwa what happened next mechi ala do no ba de ba ko lat kajuba and then to darma charge your way and then to chubra you juba kan de dia le ko ne de kula let one by one to sabike me yadi ka to ko muko ko drop pele ka pen to wona ko woje kware ko de cha kwan ka ku power sharing kan ya spelayo michi na ora ina ka je belok and then within bo to ne te chal ga wala group and wena mo chu kan gorno bi ka rudin nyako mi je ka rudin to mi shale to man peace initiative shale ka loko bana la were kore men me chana mo chato chwagu jeno hop tu self kem yadi ba cho ngote gaw ten jen ngati man peace initiative che mal ko ken ti chegalele chegalat akana mo network me chi dagma char me chi ga gwai ko de ka juba kana samin gadu jol and then ti moto ti samin gadu jol charo wai ka kuma espelayo ko chire ma char cho jan rewi ki juba na mo shuga dakpin but mission dia nakel look samin gadu lu ngum chi we jan ka chi amal chi aji implement wa ramadan lok malanga self kem yadi na mo shuga gwa chu jeno ko dakma char gurung wat gure principal ten cha yapin international community kana we outside of international community gurun ngoten ko ne den ar yen ka keten noka sama je to gene nyok chu samin gadu wel chowe kana wuri shal ka Johnson lun after that you go dak pinju Johnson lun cho chong do choro chole rana golek kwara golek militia ala tet karo chu samin gadu wel cho chong alaran kidgwang faction so ro chu go to kaka so ke jan gwa mo kelu me chi ngwana we won yam kon yal ti chana kenen
Wodak machar we kamala de mal we self ke mayadit we kami yara mal me chin ngwang che ke che koru che gato shu civilian shu ko gwach kane de kontila SSPDF che to ke Equatoria Western Equatoria korendi de kana to kan nasir kapana kamisha calculate a self ke mayadit go rejeno be kuma SPLA yo beje destroyed ko jan ta dan let ngejen wo shi ko kwar je tak 2026 so kuje mo te go do mu do bani dak machar me ci kor mo je to kam ne enten kontin ala civilian kane te ko la di SSPDF ci kor mo to ga jan pai doke dan ka ron kin dangro wi dangro wi di ya kane to ci kor ci wen la ne ke 2024 ci kuma SPLA yo ci kan waktin ngwana mo men me ci na agree no de ne se unify force de je la let but kana bela leta nga self kem yadi ci self kem yadi wonen jen ko woja ngane woja ka cordial te konde cha kwant la GSPLA yo ele ta nega tintin kona nok mi ci dak ma char wo rayka ke to ki self kem yadi chal rojen wanamo Michael Makoy wesni tegatin yarkan mal ko jenda ni kala do chine mi let kel ka dak ma char wal ci kana nogo no ba ngot ba ka tan ka dak ma char gor no ngot principal chagor win monitor dien ko jen do be dane ko mala lat ke je kana basha gon yar ko kende win monitor dien ka jen do be dane je kan South Sudan je karwa tel South Sudan cha je ka kor ka kana kono gudak ma charka soro to kene kono chito amo cha yar dak ma cha tele dor to ngodi al chego gor che were wi juba tele dech tele dual dino ngut sel ke mi yadi chegor duale ke mu ke kwin kware self kem yadi dwale jenge kwin kware mechi kor mo to mu ci to ganji ko ndial nen no ke da ma char chew yen ke chen ndang ro bakal ka pay de ron kin ndang ro jen ndang ro de ajane mu kin wari ci nyi nyo ke de nya SSPDF to ala cha dakam char chwa gwani no jaram dan te karek bare ma char kana ne ci kana jogo ne jin ko unify force ko deploy wen mo state kan nang ga mala kal kan ka kana se ko ci na nyi ga 2024 angai ke je ci ben men kwara penal ni dik to na agree but mo chwa block me self ke me adi den goje no be beje yar chamulel and then che deployed de Uganda me kuna le bok karen yalle bugana ke chemical ngum cha du dak mi cha so tel mi cha du dak mi cha self ke me adi de jan do la ka kwin kwara kwan je guch reality jenena me dan me cha dak mi cha yen mu cha la don ene cha jogu mon no jin gono bi dak mi cha bu jelo in state kana nok ci woni jen ka won yam ite ga kwin kwar mlatka ngai kon ya tel kwin kwar me de ro lar ke me de to gwan mo tira me da na kumal ko la tan tere tijen na mo tele je wi mon jenen yenen wala kwa sel ke mi yadi kwa je kondem ka sel ke mi yadi lar ne chong jen ko te ko luko lin kon men tam recently ke ko kor gwaden pai we ci kon dial lingono ci embassy dial ci kanon no bi jena tam kan da embassy even United Nation anyok ci kum United Nation bo gwade dane dol natin gwade dane dol katin and then jikala da wodi michi dakma char chebirare ti jin tala mara wi ka South Sudan akene corruption je dire wi ka South Sudan ko ci sab kem yadi tan wacce ko kur so jen dan le rodan tam ne dialan kontin loke dakma char cinchiranti terrorism mude lat keje rema cha de man la nodi amala tan keje ana wi ka kuin kware cha de diale ko ne cha kulo gor gwade dan ti cha gor ga bong cha ga yara self kem yadi uj boror wajide mi cha ngote ko de cha gor cha ka gur amu dol ka self kem yadi de longono ke dakma cha that should be the question dan there are the ticket ne de ko kene lat keje no rema char no we jen yaror ma ko wede wi ka juba no a chen jin right now mi jin kwar de ji pressure no tiny mal chamal che tiny kan e loko no mal a peacemaker ramdan ni ne belda la selb ke mi yadi ke selb ke mi jin long mal ke jin bele dak ma cha bi kule bele di ke jaram dan ku mal ko no ko ene mi selb ke be tu ko am ko jamo shayu nan tam rach selb ke mi yadi ko le da mal la de kuin kware telemal ne re kuin kware war which ke li ruale shine enter right now naka we the point and sub ke mi yadit cha ne chu jan bakal shaga nakten kan ka rodian dor shala tin no son ka wara amala dien kie the kuin kware mi dien kwala lada gwam mo we te ke kayos bana ben ka roje dan cha lada ma chara nodi man yam amal mal mi cheben
muna kula focus ko di ba ne din kon yar ko ba me ken ba kula kap ko ne dia le ke ne chamu kamma je self ke miyadit pula dor mutul ma jentama so ne me da la report me de yenali ko dia lat ko rodinti wona ka liya di de me e self ke miyadit ka lok daga kuin kware chali ngam yal de nyal no di chala do self ke miyadit che me da ne kuna la bandor ke je ban watch je go jeno jen be stay ka power be military be je use baram week be je dwech ka baram go jeno bum che bin no go ba chu gwa dan teten ko gora jeno be jan re kwara ko wal so Sudan tira mu gor me de to kwara gwa ber che gor mi won mu gor development la kwara la ka gerke ko gora jeno brambele ben ka fresh mind ke fresh mindset mi chere ala kan o be jalat bang the baby use ka kan run dang run marun di and then baro wuj bradi and bawe wuj belat but me can jene let me be there which cha jeg and kon cha jeg and no tell you je gane content la civil servant ka jino jina ta kwara use ni military cha te garam cho je bi nak so Sudan der kula gwadi so Sudan che de man gwa ka jendo so Sudan be gwa da dan en chi sab kim yadi chi ngaji no de men yam mal gor kamo ene diarawi ka so Sudan because Sudan be gwa ka be neighboring countries because go bene diala kontila take care of this be nyolo dawich be mal beben imagine tina ka DP camp million of people ka DP ja sharka kwidian ka South Sudanese imagine tina 1 million of people take neighboring countries ka refugee camp diara ka kwidian nana recently displacement 1000 people take displaced ka jongle kana panal right now jana togan tama dar shalka mo warab state gwadan chinerin wantila jankaro din chigalu kor mi kwa kor kam din karodin but god yala ko ken special Nuer territory kane yi Equatoria na kane ke ekum self ke miyadi kadwala ko ni tirun bike kwany ba ko ni ngaka ba ko ndak ma charaka jan do budan dole je right now she ko yalta maka ngan bi chonga jom ka warab state gwa million aten in big numbers so na medala je report dan we ko kon reng ma chatel der mi chadur tere wiki juba gor jeno de madar be ramdan logo nga kiir jen reng ma char ba kombe jakan so what do you think drop your comment